Rusine Patrick was popping. Warabyibushye cyane man. Usika ugera amaguru akora nawo bro. Man, nagoro watangira kubabuka mu mayasha? Ha? Eh? Man, icyo kibazo ngubajije sinakibaza Clapton Kibonga. Uko agenda turabizi. Mumeze mute? Tom Close. Natewe amaraso. Amashasha 3. I was about to die. I'm feeling myself. Kuma ndahanga nishimye sibyo? Tom Close baravuga ngo iyo umuntu atewe amaraso ngagira characters z'umuntu. Umuntu waguteye amaraso ni wakunda biya nka Rusine. Ushaka kuva mu bitaro ujya mu kabari.